ma wɔnom ɛyɛ MPP amnyoko mama pa ya kyerɛ na obayi obanim pefe ni penni wɔmo ɛwɔ records a ɛkyerɛ sɛ wɔnom yɛ adwuma ɛma MPP amnyoko no mu titiriw ɛne owura apiahene na no ɛna ho nsankan ɛkɔ soa no ɛnɛyi CSOs na fiase ɛkasa sɛ bɛyɛ na wantwi bia nkɔnkɔhwɛ de akyire apɔtwe ne menasepo bia ɛnhwɛde no nipa bienu no wɔn ankasa ntwom ho nsi nkyɛn esanse abatu adwumako no yemfa manyoko bi akala ene eye enti si eniw se ofra manyoko bi mu na eba na bebo amadwuma na ye den enti worom esese worom entwe won ho ensi nchen ya sabrede kratai ede ho nsem bi nso abam na kratai ebo amane e page 24 any 25 ya o twem se Supreme Court o egina ye wo sie efa national development ho no eye critical ensam no emu doyie enu tikoto kratai ne kenkan na echemu bia na wonso etiasem the anchor e na mafa ya mede etos na anchor de bia no wo se no kranko a e na opa ho ntoma no kranko a e na wo dan na die na anchor e bo amane se wodi wani trem e wo NCC adwumako no ahye adwumako ekura no wo ma se de se omoye wo bujuma de omu de bia ganafo bisa esanse ne bebe de wo hono man ka NCC bem betu fo be kyerɛkyerɛ ya enkanya ne se akyea ya yehunu sei na NCC na beto justice se de okwa adwumako ni ma emu ehuru se to ni nyina no ne se wonum fund bi ayra eye provident fund foto ya abato wonum se foto na hwehwa ye hunu foto ni nyina da ye hu ba bi afa krata aba ho amane sensem a ekoso horum no enya sebowa krata dia ba ya wo twem se wokwa NDC amnyoko ni mu a enu sunsu e page 4 na wo ba mane se shai osudoku abato mpesua no so NDC kyerɛ se maame a wono de gyina mu se mra hye badwani wo hodom no adwuma maame na bono esewani ense wo ka kyerɛ ne se aso nti maame ne mra kra mo ma na kwanya bio na wato na adwuma so na aboa ma de hye wo hodom nso no worum atumi edi yie eye anko na akɔfa asemi enso ede abam na krata ya de aba bio eno nso e page 2 ya wo bo amane wo de afutuo ama aswafo ahodo se wonom enhwe se mine ni ya yetro mine Ghana mu no de federal responsible mine yentufuma gudie ya emra etachire de ehote na galamse edie na wode atwa otwem se galamse ekon no eyomamu ni nyina ko ewura kuduka ena de sansem ya tudwa enti wo se emiankasa galamse ne ko no eye baakufuo bi asede ena nipa mienu bi ena ahye bi nko na ekumba sa yentimi nko nkan obi biada enye na sede eno na Ghanafuo bi afia sese munim se eyomamu ni nyina akode a adenti na so obi ko hu osemi na so de betudwa na afa nipa kro no yesopa no de sa na no owura frempo boaten de ye ode betudwa ye okaka se ukwa abamu a wonum a eye galamse wo mu no na aka bi mu okona ye den no yade a yesopa ne papa enti se mo se yo mamu ni nyina akode a ene se ekoba so obi huru bibi na eche na dwene so beka monti ase emfa ema no daybreak na me de to aso na daybreak nso de nsam hodo no na aba ya wakasa ya wo twem se owura Alhaji Dr. Mahmoud Baumia wa kyerem e kyere se efrinhyem pinu ni abienu enan no so na yenya adwuma bi emra ye ne yewura bafuo awua woye political science lecturer wo University of Ghana na ye ne nkodi nkomo emfa kodeo ana kodio wono mo nsem bi a wode aba betudwa fa nipa mienu a Ghana mampanyi abo wono mo paase won koye board members wo electoral commission hona yenhwe se de nsem ni eko miwura bafo wo a wotemenka memwache wakwa ba haya agenkwa wanzo 1.9 kasa video so asanteman kumase mina ba jame jiwasi o jiwasi ebru na ba jomo ho ye de yewura ya ho ye pa na mo so ba jo otwedi ampanda roma yenkwankran ya sudani ayi ne de manu modin ho ne wo so yemfa sedani bi ma o sa do pay wo brenya echi wasa waje yeso Bachamedasi. Akra ye ba woncha no pay anya bone. Ensem a CSOs keka kodeyo edina no atomu bi. Ni nyaane say appointment bi akoso a nipa mienu bi a wonum konkoso wo electoral commission board so no. Dr. Peter Pia henene hajia wonum nsem a Tijani wonum nsem a betodwa yi
yewura watiti bia sadi ensam no si ba no ne kwan so ano no na ado sesa na tia wanye nhwemu ohun sesa afo yi wonu ye MPP fo ni ampacho me da so papa echefo nyina da kwenya ya mode mame ya cheche ya drink kakra ewo mampuntuo no medamase bini ade etie ne se eye oman chichire eni oman eso ano eye minu mienu eye timamufo asede se ye boa mane ekoso enti nimdie bia wo bia a obetime dia aboa ama oman no atumpon no emra ema ho kwan se ye ma kwan na ode som oman Ghana na Ghana no na ya papai eniomamu ama amanyosem no yedi enkan ewo yanim isempo obi wo nimdie ani suahu bi a o kire adwen na ya na bebi akire no na ya hye no amanyosem entuma se oye NDC ni so oye MPP ni so oye CPP ni tichu MPP ni NDC na edimu akotene enti se o adwen kire papa na o de boa se ezan se won hye sa amanyosem anase amanyo no atare ni ntino ya na yehu se won sem no ekonkan enu ntino media mehu se onipa no wo suahu o nimdie ewo adwen pa na ensese na manyoku ntino esi ne ho kwan se osom oman Ghana ye etosumienu constitution no eka ne pefe se electoral commission se obi a yebepa wo se obeye commissioner the other commission no oye baako ana apamfo ensia eka ne homa no ye enson commissioners enson na sahab commissioners yi nyina no ensese oda osubi suban bi adi a ekire se wo hye amanyokuo bi atare enu ti se yehu se wanamontuo wonhyehyeye wonkekaye watwero mu no se wo hye amanyokuo bi atare a emre ma ho kwan se se ye paw se wo ye commissioner broni beka che se se wo ye politically neutral enu nti se yehu se empanifo mienu a wabo mu di ye bia o magina MPP amanyokuo platform so na ma ye campaign ama MPP fama hye MPP afade bi a ekyense mo MPP fo a ene na ensese eba ne za na o mampanyi ye obi a ne chichi na o hye no esese me ne omienu enu nti se o paw enkrofo a omo hye eye amanyoku bi atare na omode omako commission eno so enu ti se abede de pefe se ye bia opanyin doctor okunini no ene maami tijani se omo hye MPP ntare dia ene na doctor bia he no se bi atwam na Tescom won petro kase pa eno Tescom isu ye MPP nana ana no fa ase minia se emre bi emu se na me shatare kokko na makoro atare kokko ne gon ma shatare fida enu nsi me ho kwan se me bo man Ghana empuntuo enu nti se abede di se ye bi ada oye Tescom eye epanyia na emre bi wajai ato ho na waye nhyehyeye foforo na eneni nim de betumi aboa abato asoye ya adenti na yese omampanyi empower no ye musa se senka okofa ye bia NDC ni anase CPP ni so ane ba ya so anka koduo anase omo kasa no ankombe kasa ana eno de asemsebe na se oye test company ana besi negotiate test company dia ene na emra ema ho kwan sa afi yenko electoral commission asoye so obeka ya ye paw maame Jane Mensen enkrofo kekan ho sem bebre o che
and insusu ne nim die mu no ne bibi o MPP atare owura Dr. Bosman saa kwa aduna ne de ball no nanso sankrofo ya so etimi ahwe ama yato aba ama ewiase afa na nyina agye atomu pefe amanyo ku ahoro no emram ekresese obeye internal elections a wa be pa umpanyimfu a electoral commission ene ba behwe so NDC any parties ahoro aka ni MPP omo ye internal elections no omo ye umpanyimfu electoral commission ene kohwe so enti no se o ka se obi ko commission no so na o hye party bi atare na nti okwa o manioma na fanya na wo amanukuo no na sebe obuabu ahuye esan se electoral commission enhihye ya egu akwan mu IPAC eye parties ahoro enkabomkuo a omoka electoral commission hu ema Ghana abato na enhihye ye no ekonkan no electoral commission entimi chinchi obi ansa wo afere jambe ka cho se abato no ye renew police station enu ti se one trainee o party executives ni yie na omantimi akeka enwoma ammom wantimi ahwepe the enthusiasm wamanyo kuofuo no ankotro mudin se de ye de Ghana card ene de aka no ebeto aba na nipa dodo na entimi anko abato nkrata anozo a enya wadwen se electoral commission betimi aye enkonya bi ama wadi nkonibo enu nti yemu bi de enhihye ya electoral commission omaye if 1992 afibia ebeto ababia no omode nsakrai foforo eko enu nti se wan hihye oni omayi a electoral commission entimi ema woni nkuguo anaso di ma wo eni nkunim ye ye kan ne se papa no ono akasa oye honorable onim se o hye MPP atare na ne nsem ne BBA mu no eye anamontu a watu ama MPP na nsen ya idea ene na honorable ten on na juma no ento ho nanso se entesa na emre bi na wo MPP na bia odena juma ba wieye na ene no yehu no political campaign so yenye na yi bia papa hwensi ne ho kwan etan se Ghana ha wo ye den ye wo nipa edom amanyokuo no bren beka cho se yeni ewiasim ha yi yeni obi a oye politically apolitical. Say, we are all political animals. We are all political animals. And now, okay, or soon be back at yours, the to aba. Nanso, almost so munuancasanso, about whom is not so we penny for. So we and penny dear, we share nipum, and what should be suit and then a bind women's away or sefata. And to me, your kind. Ain't it any pet biara? A man your crew is suit a woman. It is a banner's idea, and in that year, no beer, Emano, and Media Commission. Ano, it's answer constitution, or Mampenny, 2 year or dear Mampenny, only per be of the power on the beer, or Mampenny, but say, Sa Unipano, or Siamuno, Jedikain, Sa Unipano, or war Simama Ghana, Sa Unipano, or what Amanios Kuo Sukakra, a woodimu. Papa. Yanti Ghana hayana parliamentary board amanyo ko bi a general secretary ne oye chairman oka parliamentary board no ho ana papa parliamentary board oka hu Owura Johnson say dinketia eno na NDC eye national chairman so ensusan so boni bi about parliament ana oka parliamentary board hu enye na nansen ya vetting committee onno ankasa de omo nsa share card as say NDC MPs ento abentia na nado appointees enso ewiachi den ne koziye enu ntinu na jese ni ye de enkomo twetwe ba wie no yenka nyinya nkonkosi se nipa no part A so part B adwuma no wo ba bayo no wanyama no ho eti ni competency ni mudie ne nsiyo ne no kwalidie ni adwuma dene emu na ya yenhwehwe mini enu na waka ato ho atodwa pefie no kure ne se electoral commissioners and so no obi antimi ma party baako ana mienu enim kuguo ana se enim kunim party no enhyehyeye ene electoral commission hyehyeye ene be ma wamanyokuo no
edi kunim anase edi kugu nti se wan nya hihye ye obetimi de wankasa wa manyo kurofo akoye commissioners enso bedi enkugu ti de esre ne se yewura bafo wu anopai agyenkwa penetiefo bedase papa se yeto nsafre wo wade yeso acheche nsem yekwa anim no bibini ne entiase ya yebeba wo nchen bio yedase pi wo domfo no nka ho bajam se medase ame enkam abuja fo yewura bafo wu an yakwa ne nchen no akwakodi nkomodo acheche nsem de ache nana fire to apoy na abusua yemfa we ensode ensam no eso na krata ne kura me ameka mu asem daybreak die mampania be de che Dr. Laj Mahmoud Baumia we declare say it's possible krata de hunsem bi aba sanso ene wode boss so Emma NLA National Lottery Authority owura samia ukudimfonyi nda hanum say na otrese illegal lotto operators bi ena wono finance political parties e wo man Ghana mu ha enti eba say madwuma ne yedin papa pa amanyoko ne ba wodom tawo na chi ya chese edi nsem bebre na eba papa yi wada nsem wadi esanse na watwi mu so me yehunu sese enele hodom se no dwumudie bi ekosome nam sonso no wodom sa aka nipa bi ho nsem wode betu dwa na Ramadan akonkere ya ekoso na krata eba ma na ese owura Alhaji Mahmoud Baumia mampania be de kire wode enuoma bi anampo no owura Alankojo Chamatimom ya ade papa yi ni ti wo MPP amyoko ni mu ya opeso tu frank amanyoko no na Ramadan akonchena ekoso yi ena o kire se yenkwa homa no so na ye adwuma bi amra yani Dr. Frank Amakwene wano twofo panyi adema NDC amekuno wo asantemantem na no mu hye adwumadie bi ase na wona wano pese wo tu frank na wo gina wo abato mpesua ahodo so no wodo won fa ye hihye mu an wo hwe omumuduo ene krado won mayo yankwa ne nchen won mabie doctor wotimenka memo atem wa baba aya agyenkwa wanzo wa pona akasa bi yeso akra Bejense na metia adenkwa atefo nyina azo. Dog na fie ye bokode ye. Maka. Hello doctor, what you been ka? Hello. Na yanhwe na yesa Dr. Frank Amakwene na yemfa no emra ahoma no so aya agyenkwa wanzo 1.9 kasa video so na Isaac Paint Enterprise say yanka nche wo se ne yi se wo pepe papa dia penti udan Easter ya ebei ene dwumadi ahodo obekoso wo ye fiewura wo ye contractor wo ye mason na wo pepe papa dia penti udan ya ye motion paint oil paint DTM semi gloss satin eggshell and flat ye waterproof paint and concrete sealer ewo ho a ni nya no nya bia ebeboa pa na ubisa se Isaac Paint Enterprise ye wo hen ye grow from tipsy edan no mu grow from tipsy dan mu ane ye wo de champs ye controller house ye ne kafam ne boso pa kafam tia so wo pe ho ne ye wa ye adwuma well for 0243 97 57 56 0243 97 57 56 Isaac Paint was the painting ekugudam Entrance University College of Health and Science and the year come for the amawo wo pe ba bia kwa kosua de wo suapon mu a we ye tobi nkonsa no adwuma ni bia se unum se ye nia ne ye nuro saa de amagana ne pipiman eti ne ye bia hu suapon university a wo se uma no ye wo de na wo kopie ye ne kwa me nko suapon ne nam obi oba bibia gi tum sampa na wo hwe environment pa tum sampa university nie papa tobi nko ye da ase na 2022-23 academic year ye adisuafo na ya che wonma de ye doctor of pharmacy any degree programs ye okeka home for 0509 086631 0509 086631 0509 086651 Ghana Tertiary Education Commission wonma je adwumadie no atum enunti na ho behia se obebepie boafo nyame asem foundation boafo nyame asem foundation aye foundation a ene ya gi mabunu na ya chechre wonum ekwanya obefia ensanedwuma na wonum ayo emrantie dodo na namba chebachira wonhwe bewie akire no na asem waba nti ye kire wonum mesi adwuma ye kire wonum be qualified contractor wonum eye adwuma pa nti so ni je ho na waba na se opesa wo boa ye
yen san kwa homan so na ye ni Dr. Frank Amako hene entoa yen komo twetwe doctor what me kan me mo ache mo akwa ba ya Agyenkwa 101.9 so. Hello doctor. Dr. Frank Amako hene yen sheda entenka ye hwe. Hello doctor. Hello. Yenim na se wo pese wo boa ye am yetimi boa sa mabunu ma won munya adwuma ayo a yesra se yesika na wo se ye buro se ye mo atosode entade ene debua empaboa fanyi nyina bi boa ye na mabunu ya je won che won madwuma kwa no yeso yemfa bi mu a won ti won wonsam wo bie ni won na nyame honhom ka won no monko ye moa e wo sa ekwa no eso se wo kumase a Tech Junction and I would day why a dear ebeba ye Victory Baptist Church and the Shenimum Victory Baptist Church Tech Junction on your wall and can so body a Django Information Center a hot and then also what they why a dear baba say ye mo say ye bro say Gary and one and Pabua and Tade and the bua ninya with the bar sika ya beje. And now, Befrey, baby, I will be a baba on Asum. 0243 23 71 99. 0243 23 71 99. And 0249 37 91 42. 0249 37 91 42. Wofra, Yabejoso. Nana? Anti Diabidi, we a Ura Alan, ya chese, wakwa boa edin nyoma ya ebeshumbo na Ramadana konchi bieti mi yes, Abekanwa. Doctor, Ahumano Edi and Sem, Bebacha Wuti and Khan, Yamwachim Wakwaba. Nana yanko na yantoaso baba Uralan asamwana na manugusu abeka chief imam atena ye no wakọ wode nyoma esombo ebeboa yie na Ramadan akonchiri mo watime no kama akwa chesanse twa kronkron naka se ne wo so ni mom ensu ne wo so ni mom ensere krata de hunsem bi abana ba ko mienu amefa no business analyst hanum say eye epani kwanchefo no na Tobinko group dwumakuo no wada ano owura amotobin na krata ebo amanese odinuro ya esum 150,000 akwa Ghana posi adwumaku wo hospital ya chese hwe ni ye papa ni wa ya de wo se fatabasobo ya chese enura esum say 150,000 ya chese can status card 1.5 billion sanity enuro nko a wo de ko ya chese ehwe ni nti police hospital wo dem saka bebuo ye no mudwumadie wo dem ya de hwem ni bibibia datimi akọ enkan ensem nyina na kratai akrutre o page 5 kotona kenkan enu hodo ne chese nneoma eka ho no esewani ense okachre ehwe ni ye papa ena kratai so ebo amanese Ghana Water Company ena wodem eka chetimamufo nyina se mu a mubu nsuo de biara da na bosume so amuntua ensuo eka no sese wodem eba ne se kakai wodem etua na mompa aba mo so enu nti mu nyina monye ahweye sanse sika ne de eda ne ada wodem ebeje eyensuo ena mayuzo sese muchiaka ya krate ede aba nana mabuachewa na yatenenka de bokate mu se na poso wode asomye no yanhwe na yene Dr. Nsani nkomo doctor wotemenka yasa baby o ahoma no gi yensemu hello doctor doctor fe wotemenka yo ena ye bisa na anu ye ba wonche nu ba bedi nkomo wa abra mo hyase a mo de vetting process etintim so na ene you know mo wie ye ba mo nche ne asan bedi nkomo bio adwumadie no se de na mo hwe se ebekoso no sa pepepe ena munya no anasa challenges bi bai e ba ya sai ena musi eso mu bedasi eti se de na no ne bi kai ema musi no as a political party for 2024 abafo no na ye no ye buta ye say at the end of the day no ye mama ye amamu no to ye hu no ene you know enti obi a opese wodina ye na mu no contest FDBA no e hu no say be scrutinizing ye ena me nsa na ye aduma bi no
and I'm saying we are betting 85. 85 near for 36 constituencies. 36 constituencies. And you know, almost say go for parliamentary candidate position no more. Now, a move 79 there, Yanto almost waba. Now, a move 60 there, Yanto almost waba. In line with guidelines they use on this year, section 12.5, no, they declare women elected a 6 candidates for 6 constituencies. 30 constituencies are candidates. Ebeye appear yebe elected Bawku primaries yebe holding on May 13th. Eyebosumia edi next month ebe. And that is it. 6 constituencies now. They declare elected no. Obuasi East Ekaho Yewura Samuel Abuaje ana Yewura Samuel Tesu Bekwai constituency. One also they declared Samuel Prempe. They declare one also duly elected. Yewura Jacob Azuma Esuwa Agrofom one also duly elected. Kwesi Amankwa Kumawu one also they declared duly elected. Our Betty Mama Kumawu. Yewura Shamudin Mohammed Kamel on Watafo constituency on the declared elected. Yewura Hamza Swala number 6 on Tafo Manishan North constituency on also declared elected in line with section 12.5 of your guidelines. Enipa 79 akani nyina de omunyina yabatu omuso aba eda May 13 memenda our respective constituencies. Near you Bawku are representing constituencies in 2024 general elections. Nature said, Dr. Mite Wasiya, Obianwa mo disqualifying. There will be no disqualifying. Now the entire saying you. There is 1992 constitution, and this constitution, any guideline they prepare for May 2023 primaries no and a day vetting no. Before vetting no, any aspirants now, any more picking for me drink home baby. Said they are Omuna Kuma, Omuma to Sikamu, and tell my dad, and son I remember vetting no, Rebecca say, you go extreme, and no son at the idea Eba. If you were a numbers now, I'm picking form no, a nipa over 104 and a picking nomination form. But over filing, 85 and a file here. They are telling say, Oman filing a career who say, pray no, Omuba, Edia Bibi Bawku and I'm a new betty after Omu Sintidia. And to Omu, I'm between the file any day. Omua, so Omu carry Omu. And Bazo Omuba Vetting Committee and him no. Omuba, no, despite petitions are a buyer no. You show more, it will be anywhere to NBC and Ra, it will be anywhere to Ghana and Ra, and it will be anywhere to guidelines the elections, no. And see, they are not disqualifications. However, say, party baby entering once year, another party baby akona new evidence. Say, or being qualifier, party mrakwaso no, akona for appeals. Appellate committee, so being to the ones in new evidence, but maybe about appeals committee, no, any appeals committee, no, every year now, them, now they are done almost the day at all. That is the last leg, and Sana, the on 13th May. Nature said, you quite more the whole the ama aspirants, and said, won't bet me a cobontua. Saba Pepe, a quite the whole. Ya ballot ya mobian in position our better our ballot paper so. And the ebida solo ebida number 2, ebida number 3, ebida number 4. Constituency the number a door super 5. And only a draft such a dumancy. And you know from 1 to 5 no constituency depend on number of people no and comfort the whole and all those numbers at the Ayoma campaign no their voter education. I'm almost supporters.
Dr. Frank Amwakwene nano pay ajenkwa efene tiefo bedase se dog ye to nsafro wade ye so ye kwe ye mu bibini ne entiase a ye besane aba wo chebi ye da se pi anope ene obre. Dr. Frank Amwakwene wono ye trofo panyi de Emma NDC amekuno asantemantemu andi akwene chen kwene andi sakwade pepra eni enkomo ye wia ye nya bedwafo bi. Hello sakwade. Hamza. Na if you are Bokodier, Yamia Hamza. And I pay for na what drew dear na echo so funiche. Okay, Hamza Dasi. Bamenkai, and your team for say, Yankopo Aduma. When you pay more carbon safwa, or whom come here, Yamia Aduma, on the 10th of this month, ya or carbon safwa. So I when you pay more Putuja. Also, I also pass the Naja. Almost to me, I heard now much me so Edu, or whom come in the Sabbath, so I want to Putuja on the 9th. It's in them, we are here, we don't have a year of Bobu. Town is a Mohamuko. I don't know I say, Mamma came our Timothy Kukwano, then you say, this can say, linked to a various committees, between Abuama traffic, so AC our main Tafo, Mampo road number to me, I converted to answer. I'm traffic about from me and say idea. To me, me I now much message is now I'm for so at the side or how I'm name so it me at say Monica so idea and then a tablet idea for me a plenty of my face like a face like Caseta for the problem here for Bob how to begin how every amount school for to say a demon school for the car every day I'm the other year. Now my name is because all crossing and this was one socks and tell what to make. There's a lot of things to be so the different new program and so no talking to often many opinion they do I think for 10 years business and say I want to say we check Kumano now one more drink the face so we are not talking a chairman. We pay to me about a meeting as a very about do and I say what every call. Then we need to so much is heavy. I know my young contact one farmer to Manama so and it's an Akobase Samuel Mushia moment Yama. Let me tell you so. As kind of a word one of the year, and Tina Kuman, wait for that Yama Mama and your fashion about so life. Open here, Kokano, Boko Beach, Adamoko. Young, have no my face one, you get an account. Oh, and the quick say, yes, this one, I can't be here. Na contact him. Nanabwa, Yam, our tofu, you know, we will think when if I had ever won a battle near Dananasi. Nana, Anna Montia, would a far bridge Nana, yeah, if it's what you piano, Nana, yes, a break in the bottle. Now, near I can say, young men who I am saying, Hano, you better one, na bridge, you know, it's in a coastal. Meeting Nana Bako, why you mean, yes, for me and son, and then I know the hour by hour will be him be say, Nipper by a bear, Nipabe, and so on, and take and a buy. And the young gentleman before. A minimum percent of my bridge and no coastal, just a free meeting, a bit. A big capitan, some say, the kind, the car, one with you, a being a contact, and from my warm, a machine and a dear monia contact. Meaning I can't want them. Now, Comatina, the apple, say, on Baba ya contact. One do to say, the car, or Nano. Juma, name for me, the Omodia, and then near a war in Sunum Hormono. And she almost has a month one ten, Jessica, and them one, not bridge and yin man in quality to how many committees I bet my boy, bet my boy, a mamma for and of course, I'm saying committees in the Bibri, or is free at Metim, Ediverson, Brunkung, Education Babu School, a Honminano, a Babuayan, a Bessiasa for a Babuayan, teach you a Capra for Yena, a Babuayan, just go through see. Now will be free, a year of fearful, a barber snap of a bit to say, and Kaya. On Hanover and Kofa a year from Runabout, or far hand, we see a criminal walk or son will be free a year, Mampong, a barber snap or Pensionoma, a year 20 of a home missing.
no one so ako enti ebeboa bebre enti yesre wo mo ka bi wo mu no asamre no bo mo homoden ayo mo de na nanso bo moden ayo mo de aka yentimamufo no yenso mo moden na yemmoa saafo yi na yentiminya bridge na bridge ni to mu a ebeboa ya kwani abadie nyina because again ba enenti eyase kada wasi aka no wo be pem awatimati chairman ha me tia ka kan timi maye pa skafo ya dia ebi ewa ye pa ka bridge we no so de yati aka no wo ba be ha ka we ka oni pa da sani ni nsam sika tupu bi obetimi dia support ene de bi ara ka no sika ni a wo timan temo wo sika ende yesu awu yesu obi ba wo yo ana ya dai ya de no e twa so o na je ewia ti nyanko wo timan temo ha wo kuta bridge wo kuta sika we wo hu e da VAT ye business ahodo e wa ha wo se bridge no kromo ya dai churches ka family no so wo si dan kama ni se no ma wo ye ne kama oni e dan ahodo asia no wo so ko bani ye churches ka ye fa no so ne wa se ye fa so o ba wo so wo bi ba aba do wa de ko cha kwa di ista enti we be kan nya na ka se bibini ye ka bibini adre nya bibini abodam e ka wo ye ni fan ase wo tia wo sika wo de ba bo ma ni pada sani anaso sika mo dia mo fa nya ba business ka fo mo go eno kwa se me se na meka se committee a omote no akire mu sika fo ade na mo aka so business ye letter amamfo ha no mo de wan ta kan letter no na minim ya ma mo letter na so ye wo bi oba be gina o ka se me fa we yat mo so na me fa we yat ye ka bibini aboda bibini agina so ba ti ase me papa bi ekura kan se bibini bi enko heaven bibi ai wo ti bibini bi enko heaven se abibifo adene no ye tuntum se ye tuntum se no a se am je wo ti we tikani kwa no ha wo kan se aban na baba ba aban so woni mu ha aban ni mu ha enje se ye sere asikafo e wa ha o mo wo bie no mo ka bie wo mu no on be boa ye ma bridge ye timi ye bridge a wa na adu bi ye no de be fa so de akọ enje ye sere asikafo e wa ha no ye sere mo ye nsa de ye nsa ye mo meboa nana sade nana ni so ade hu no ebetimi abamu oje aba ye so da wa kai no aro ye so skafo ade wo ye o so ha no je aba o ba ba ya skafo ha o ade chi center o ye stars ye twemo akwa so na asofo ya dada wo mo ara mo ti kere gbomoto asofo so ka je se bio asamu ye se ebia wo ko ma janta fo kwa na mo bibi wo na wo ti bi sika ye ko a ene beti ma bua wo ko so mo so fo aka fo pesika je bi beto wo ne yire ni ma dinti fo sika bi pesika ba beto e ya tuzuodudu so ya so a ya digu wo fo wo yiri beto na ma kwa bi o sa no ma wo fo ma ni dia se ye nya ya fa ya dwene ni ye nya sa tuwanya dia ano ai APC on tiabi MP on tiabi na ku fa do ni mu a etita wo fa ni nyansa wo mu anya sa bridge pa dia e bi ka no so bibini o pa genti bottom ma o so iwe mu ko na e ko che na ni ka ko tin ya mo sa ba dia bebra ya beda se e wo ma so a ayo e di ama Ghana yanko ni anya bedwafo ni nkomo yenya boafo nka to emi asisia Oh, you butu ankasa. Messi, Lufat na wajima were you? Hey, malaria drew Lufat. Jama wedding were your hospital. Sister, where I imagine there, few hours to my wedding. No Monsieur Semu huma yeshepe. Minketa was mikuniya. My husband is sick. Hey, Jama Tonodo. Na basi no yen. What's the water tested positive for malaria? No, na basi no one for ambulance na one. Up ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, nyasi from Kakabo. No, kick. Menyeme wedding gonna me make up nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So wanna meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria drew na. Inyo. No ye na. Wanter. Mukuno china nenadri. A brantepa. Ize. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't know. Indeed, malaria and cold to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesa ejede inkrato yi ajatum se eye.
capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mofani benina iron zinc copper folic acid vitamin B6 nutrient ashimuma folic broma oxygen aye twiko yemuno eje dwuma yie na honam so nya hode a ehwehwe folic syrup the deda malt ni ewowo ni jema mofra folic blood building nutrients so won ne pama benefo emiketufo ni obi a wayare na hotono FD ahwehwe sɛ gyedi nkwatu mu agya tum sɛ yɛ Obiara ribisa neda me shiva anape me yan wasn't brodo me see all your alternate fatigue in a fever so anape me repisa me see all your alternate malaria then mo general body pains but I'm free sick of alternate everything be alternate take off in be the ultimate no alternate malaria fever no alternate ni mo fatigue in a headache 101.9 no alternate Pastor na lawyer, no alternate. Presented for count, no alternate. Kaya yo you borrow them, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo, no alternate. Malaria fever, no alternate. Nimu fatigue in a headache, no alternate. Weja unami yao, no alternate. Pastor na lawyer, no alternate. Presented for count, no alternate. Kaya yo you borrow them, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo. Rose, Frekitra ni video man ne bisasa ayefro no hyehyɛ no asisen. Bra, wo so abremu. Sanya manko ne kwaware ebre. Oyiri we die sa otiwani hwɛ ne pa. Ni di machi so papa. Aka 2 days pe na wedding yedru so. Ɛna hwɛ G cold relief tablets ibinom na ho ntɔ wontem. Watimi ama iri wedding case. I don't know. Cold relief. Cold relief. Pepo so no kokoko. Etimi a wangitenkete. Uchimu yo dududu. Ana hwene mu so nsu ana so hwene mu asi. Cold relief. Ebe relief wo ama ho atɔ wontem so. Cold relief. Semanhia wa enkambetra oba we hu saa so mo agya mho akɔ. Awari so. Don't know. Ubenya cold relief for pharmacy bi eben wo mu. Etufonko Tobinko Limited Kumasi Sports Stadium echi. YF Brono no so. Telephone 051 389 66. Cold relief. A relief mentam so. Hey, and to what in your pa? What's it? You tried you with him, Nayan, watching, and you see the Coco Drocas. Ah, Miss, a person chronic to Martin Baby, say you do say her by Miss Cha and come a order. Nine say, dear, when you're Pomade Pow.